Wow. Right. Kile mwega mwiroreri wa Kameme TV twacokereria na ndina gicokereria ndikire wika ndina team yakwa haha mothe at least ya workout day week atuna trainer wito Charles Muriu wa Gacau na tuko na gengeng hapa training ni jagarira mundu areka na andu aingi no ngorwa gitutirithia na itomba gukorwo tugi stretch hanini na ndiwe kana some of the moves icio tuona hau ni cio ngorwa gitwikithia but before that tukimumenye na twire uyu ni wira rutithio kaida kaigana atia Mr Muriu horo waku mwega fiu kabisa karibu thank you maini matokeria ki kuno tizi mama tizi ahura mono nikiona tuhana ugo tuhana ni wikara ni kuhura tizi heni kabisa karibu thank you hana namba igiriri namba mageithie na witamburukie camera number 2 o muriega eroria Kameme TV ni jitagwo Charles Muriu wa Gacau nimite kure mwana wa Gatundu North ya rugongo kuria kwa Moses tikwa Moses kule Rice ni kware ya etagwa Rice ni kwa kururia kone kwa nyumite itwa ritagwo kada komu na ndama githia muno kada komu no kaida kore kwa ya mareta baigi okay iko ni kwa nyumite ni ndajiria fitness na 4 years now in the ground of fitness na ni genetie ni nginyite haye nginyite ni thiete kundu kuingi ni thiete competition kundu ta Charity Center na thie ukiheta hitano kiheta hitano ya bodybuilding oh you do bodybuilding yeah bodybuilding of course yes yani ojikaga na then njikaga out of classes for now ni drinite gym nyingi Kona ni thite kidogo gitagwo body fit gatrain kou gathikugathie TRM Afro Fit ni thina gira kou no for now dina gym haria etagwo Tumaini Fitness located Custom Mill located Custom Mill kune Thika Road located haria Custom Mill Kasarani we Thika Road ni umionaga hau ina building na muno etagwo Tumaini Fitness na muthi ndi guku ndimui kama tuke TC tunogore mahiri ukwenda tuke ati muthi no twajina stretches ndio tuke kitu gitagwo moves za cardio insanity no ndigwendaga na ataka mageithania nika matire na maiki nimekugeithania thutha mutheri sawa ni tukumamenya no gwethe ritwa etagwo atia uyu etagwo Judith na ke uturiganĩtie ta watia akaiba twende kabisa so twajina kitu gitagwo full body exercise no twajina gender itagwo jumping jumps sawa so tuna jump tukaruga iguru uguo sigana twatirabie nyingi ndenda gutarĩrwo tirabie nyingi tirabie all ni 20 ti nyingi haya twitagwo jumping jacks let's go imwe igire ithatu inya tano 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thank you right iyo mundu wothe no eke regardless your body weight iyo ti mundu tangika regardless your body weight urio hana na sana you need to go to the whole body exercise yeah from the head to the toe mwere wothe yeah okay haya iyo egi tukakitagwo touchdowns so touchdowns you touch then you jump you touch then you jump you talk about touchdowns all right so in 3 2 1 can go 1 then up 2 good 3 4 5 6 7 8 9 10 todidano 5 4 3 2 1 Guru haya Yale tuko touchdowns. Yana urasa guess wa body. Na hapa body kidogo tu. Kidogo tu. Ndio amoko. Ndio amoko kunogora moko na kiria. Haya. Hiyo kitu kidogo gitagwo jumping then up kana kimasa hivi. Hiyo ni tofauti na jumping jacks. Ni tofauti na jumping jacks. Hiyo kitu kaka kiria. Sawa. Ama no tusejie. No de kidogo gitagwo lunges. Sawa. That's very easy. Tureka maguru rege. Haya. No tuvie. In 3 2 1 jump alafu tuna change good 1 2 simple 2 3 good 4 sawa 5 6 balance 7 sawa 8 9 and 10 stand for that yeah sawa ndio wika we fit ino yatheru ni ratageto nayo ni full body the full body exercise but sana this one ino ni yathi mwana mwili wa nathi the lower body yes okay
no tuthi na mbere Yes. haya ewe ngi Ndio stretch ni ehe no tire workout tire stretch ni twende workout tire stretch ni riu tire stretch ni okay na ile gikwendaga tuge kindu gitagwo half burpees sawa half burpees tutithiaga ũũ you set the floor then you jump 1 2 sawa sigana 10 tu Davi ni mimi namba nigetha ndimeka sawa that's good strong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so hiyo nayo tuna target our legs core and back okay core ni da sorry core ni haha na njira wone kumia ciumagio kumia ciumagio atende thondekagirwo riko ciumagio haha rorie ni guthondeka nda na mugongo guthondeka but it's so hard kuri atumia for us kunina nda kuri arume I feel like arume ni muhotaga kunina of course na ihenya kuri ithui sirigana na kindu gitagwo testosterone the hormones sito sigoro kira cianyu also ne easier for the men got fat ithui Nyu no ginya muke kindu gitagwo struggle nene muno. Yeah, it's a struggle. By the way, it's a struggle. Ona karia kanini fio. Kanini gakoragwo haha. Ni hinya muno. Ni hinya muno. Andra na ira kanini no timu. Ni kometi. Ya tagothira, rekara ya tagothira. Ni struggle for it. Ni karia no struggle. Nigetha gathire. Okay. Ni sawa. Na muno thani. Ni na muno thani. Kindu turoga thini wa fitness na thini wa cut weight ni diet. Ni murire. Tukahania ati mundu ndani thiraga na exercise. Oh really? No koki exercise but ni nari ya uru. Gutiri ndureka. Sa gutiri ndureka. Okay. No kuthie gym, no kimo gathi hakienda hena restaurants. Most of the gym karia sire fitted kuna restaurants. How they? Pia restaurant. Why is that spirit? Wina spirit. Ndio zamaliza. Kama kuna adui. Ndio ni spirit. Sasa hiyo ndio ndio ngine mara kurira kugo kora muone ya thie gym. Na mundu cenere gatha fiu. Training yake hakuna mtu anaweza muona. But ikifika hapo akinya hau thi arie agire wine spirit. Haya. Achape mbili. Tugethira mbere. Haya, hiyo kitugwika. Hiyo kitugwita tuka knee up, knee up, knee up. Na ndio tusikwa kuruga, tuka 1 2. Sawa. Haya, tuge knee up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tuthie 5 4 3 2 1. Hiyo ni knee up. So knee up, the target sana sana your core na your back. Yeah. Ina treat hard love handles. Love handles. Ina treat hizo. Treat hizo na gathondeka nda. Agekate. Ni gwa igoni gucira ingira oguo. Yeke tukare kindu gitagwo front knee up. Front knee up. Sawa. Na hizo tugucika oguo. Azika 1. Sawa. Put up 1 2. Just 2 3 emwe. Igire ithatu thi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay. All right. Isi nyogo cokera kana othio thiete. Will you do reps itiganite?